So this is Mohamed Salah. دي أكبر مشجعة بريطانية بتتكلم على منتخب مصر وبالأخص صلاح دلوقتي. تعال ترجم لكم بتقول إيه. Man of the match, World Cup stage, whole country watching. بتقول لك ده أخويا محمد صلاح رجل المباراة، ستيج يعني مسرح. بتقول لك هو رجل المباراة على المسرح النهاردة. Millions of Egyptians praying, hoping, believing. بريدي يعني صلاح. بتقول لك إن ملايين الناس في مصر كانت بتصلي على النبي عشان خاطر صلاح يجيب جول. And guess what? He delivers again. جس ودليفري. بتقول لك ان تخيل محمد صلاح ده كان زمان شغال دليفري، عشان كده بيعرف يوصل اللعيبه لحد الجون. Man, this is not just stats, yeah? This is not just a trophy, this is legacy. وكمان كان بيحب التوفي اللي هو الملبس ده، وكان بيسمع ليجي سي. هي قالت كده. 5 goal contributions in 4 World Cup career games. Allahumma barik. اللهم بارك. إيه الكلام ده؟ جابت الكلام ده منين؟ بتقول لك ان اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتديله. Man, you can see what it means. You can see the pride. You can see the emotion. دي مشكله بيني وبينها عشان هي زعلانه مني لاني ببعت لها الكلام من غير ايموشن، فمش عارفه انا بتكلم بجد ولا بهزار. This is Egypt. This is passion. This is football with heart. بتحرجني بادبها، بتقول لي مش لازم افهمك بقلبي. طب يلا نرجع لصلاح يلا. Egypt to fail, yeah? But alhamdulillah, Egypt الحمد لله. بتقول ما تنساش يعني لما تخلص الاكل تبقى تقول الحمد لله. دي نصايح دينيه بتقولها هي. never, ever doubt Mohamed Salah, our Egyptian king. Salah. بتقول بقى ان محمد صلاح ده ملك قلبها وملك عقلها وملك كل حاجه. Allahumma barik. Alhamdulillah. لا مش فاهم الاخيره ده. اللهم بارك الحمد لله. انت في ايه؟ انت اسلمتي ولا ايه؟ انت جايبه الكلام ده منين؟ وبس كده. كان معكم مصعب رضوان، مترجم ترجمه فوريه. لو عايزين نترجم اي حاجه تانية ابعتوها لي.